Sido Ugirari suwice widine beli sida antuk titiang ngomarginin sakeluwir patitah belini tur maning sida titiang mangge kerahayuan sampun puput Hari sampun kadi sapunika nyandak reke babaos ide bamai kelayu iling ide dia anger ini Diamunika talering yan pakinkin utawi paridab-dabide sangkale sane aturune ngayang titiang diwawu sane benjang pajang lunga maning sampun pasti koyang pisan ring rainone sane enjing ide dia hangerini pacang mau margi lunga mamendaki aduh dang guru pemargani done lunga boyo jawenten sios majeng ngringangani de sang pinaka naben idaraben idone rien ngaturang guru ada kasino sane pinaka untang tatujoni done lunga wantah kenikin punika ngaturang punika wangi asebet sari punia ringangani de Ciano bakti sang sisio uput aturan sane kadi sapunika sat winaluya angeyang ide pinaka cihnan nyane angan ide sang maraga sisya sampun mawasta puput nunas aja-aja ring naben ide
Inggih nenten kacaritayang kawentenan ida rikalan ing dalu punika galah. Iya. Kocap sampun semangkin Angger aris ngelanturang kawi caritaone sampun reke pasemengan jagate kalone punika. dia ngereni was Sakejeraris kaceritayang gelisin carita sampun reke memargi de diahang renia. Inggian pemarganida ngelingikeun Yoli Dewa Ratu Agung muntah pisan punika kapikanten. Ukir masoco riantukan doline punika Dewa Ratu Agung mapatara maukir masa socan punika antuk sarwa mirah. mangobin jayan joli Dewa Ratu Agung dahat ngangobin pisan kewentenan cayan Yolini punika dumilah ngabar-abar kapikanten. Balayuda padang dasar rikalaning ida diahang reni punika memargi Dewa Ratu Agung kairingan punika antuk bala wadwanidane petang daso diri punika kathahipun. Nepot mamiku lepeti sareng petang diri punika wenten punika parakane sani negen punika kawentenan peti punika yen api punika dagingipun madaging raja busana
inggih iriki mangkin kedinasan daging petine punika wantah punika medaging raja busana utawi mule-mule Pajang kadua ring dang guru punika tuwi tuah punika jago katur majeng ring anganide sang pinaka naben idene dukisanirien nesiawat ngampot senjata Raris pangiring nyane sanesios nyane malih punika sami sregep ring sarwa sanjata dia malih mati kulan sarwa bogor taler wenten sanesios nyane punika sane negen uyu wenten sios sane ketegen punika wantah punika boga sane pacang korayunan gagalisian lampah nyane kang dunida ingi gelis ing carita raris uning ayang didiang risa suwenide punika ring pandaraning margi sange punika sane dados dute ngeranye ngering wanogiri rege punika pamarganidene sampun rege nyelusup ring tengahing wanone sanes dahating suket pisan dakat madur gamu semalih kegenahe punika sampun kataloptah langkung pisan madur gamu make kepange satwa wana diwawu amunika pamarganidene lunga sampun kathah pisan punika baburona lase sane panguhangide gajah kewara miewa kepaksi minu kadennyane aturuning ayang ciciang i gajah warak paksi sanetan kidekan pada lega muamunye saling ramungi
kesami wiyaktipun ibaburon punika pado egar manahipun ni saling selabungin punika ipun pado metuang punika munyinnya nih. Kadang kamu sang utusan mada gelampang Orisa sampun kadi punika sekaditang kejut kawentenanida sang pinaka utusan saha raris nganegang punika pamarginnya nih. Dan pasamu begal prapti duaning kaditan pasang kekesangkan punika jak paramangkin wenten punika ibak punika sane parapti sareng pedang ipun sane ngelaksana yang daya pacang memegal punika yan wilangan menawi petang daso diri punika kathahipun seragap sarang sanjata sukadina daksara punika patekanipun saha jeraris punika jangkep ring saru senjatanipun pedang tumbak miwak minukaden nyane senjatanipun uning ayang titiang merupa pedang merupa tumbak haler wenten sane marupa kris Dwarma nyandang monye bangrang mangung tanpa samandano ipun jog nyanak nyadang punika pamarganida sahi raris punika kadi parikoso punika nyabetin punika antuk sanjatanipun